lagi attract kalau tak sih kelar no. Amun bagi sih kelar kelar semua. Event family solusi. Ego dah asuk tong tadi people saya communication sih kemai tak kau. Cuma aran prinsip kalau sama ni. Bor apa hai bosan. Bosan bosan communication sih kerja bisa bosan. Jatuh pulau mangsa hal aja. communication kemai tak kau. Amun pulau pasti senang naik. Sini je physical je sini thani je hamnya dong. Amun pasti senang kaya dah. Amun koren jadi nong apa hai ni ni hai. Nong jadi nong kah bangkai. Nong jadi nong zona hai. Nong hana hai nakar jangan nong musuh kah. Jadi nong musuh kah ke. Amun nakar ang ane aja hamnya no ang selainnya ni bagai. Ang ane hamnya no selainnya bagai passing tong nai kaya tu subah nai. Haleluya. Haleluya. Passing step ng passing na nai kaya tu anu subah nai. Pia ba ang passing tong kah. Dia sah hai na hai nong kah. Dia sah hai nong sai kah. Agi ni tong kah. Amuya passing. Passing kau mana? Neng saku share bon try mak lain ni. Neng sak try mak lain ni kaya tu dan help mak sana. Just passing tong kaya tu bukan sen sekelaya. Biko kaya tu an bisu sama sekelaya. Neng sak try mak lain ni kaya a responsibility tu. Amen. Amen. An bagai ang om nanti ni saran musuh. Jepro engkai of fasting tani Jesus Christ kai. Jesus Christ Matthew chapter Jepro Matthew chapter 9 verse 15. Jesus Christ no Pharisee jo John ni disciple sengka. Tami ni sengka. Ni sakit kita fasting ya, kita fasting. Tapi Jesus Christ ko ni dia semua fasting ti bisi sa salia. Na ya tu Jesus Christ tami cha, kajian na cha tong tu. Lobby tong na ma sa ngan ni kha kha ni cha. Pia ba kajian na Jepro tlang ja na ko fasting ma tong ni cha. Na di. Nge Jesus Christ Jepro fasting step bo baptism pro, sorry step bo 하신 방으로 동을로 담배도 못 하고 나지 앞으로 갈라디아 삽다 프로 바치 담인차 저 하실 거니까 버런이 사도라고 까이들 할까 뭐 버런어 게르미야 비평하는 바그 뭐 주다 게르 동안은 저도 많이 되죠 지금 람리만이 타기푸니 28은 무제 40대 뭐 파싱 동을자 까이들 뭐 꼭사기야 뭐는 딱이 뭔가 시리까 Arulno Jesus Christ bo kai tu ministry work na bagai bo Arulno supaya aku jodoh Arulno cuma akhir yang dona bagai kai tu. Haleluya. Haleluya. An bagai sem fasting dona ni namu. Acts chapter 13 verse 1 to 3. Haza ko Jepro Peter Luke song Paul and Barnabas boro Jepro fasting dong pola kata boro kok saka. Barnabas be Paul no nang da anu ni thani boro ni thani opinan bagai song khani saw. Passing to money ka related umani close to money kana nani bagai si. Am bagai na se passing ka omno sen saimana na nai ni je bisini uyi of passing saimana. Haleluya. Amen. Amen. Jadi ke sen bisi pokok